Kisah ngay lang na yung kisah ngay sa Hetdin. Kung masama, tuti mo tingin patay mo. Isang kanay namin, hallelujah din namin Sangtah katawan eh. Nanginin niya. Kaya isang dumay diya may kanhit sa ating may bes. Ipijeh'a siya. Kita Hetdin di atas. Tulay mo rin. Kuki-Zo lagyan. बहुत सारा हिंसू दुनिया. Ana yung balay ka. Wala yung ako. Oh, ang lupa. Kuki-Zo nammi pite adinga igalmi pu Manipur adinga CM kahiti Biren Singin heche senapati mite to kiholim khoma lunggel se khom dingti ngai tu na anena chungcho na he heche Kuki-Zo Chate achisa thasom le thanga sunga su matha ading su gamding ti agenthe ha sa na kitu laita ama in gamle nam sunga sam nakade ti a eho eisu chop eito chop muwa thil abol ho hi akilung thai mong pu hin hizia cho tunini kho ai Kuki-Zo nammi piten hichi Biren Sing chun hichi Kuki-Zo Chaten ichen now inhabited ibol now gamsung hi achot kha charai ba he ilampi yong azot theilo ding chunaba na jong chunglanga len tingong le ho gam azot lo di ki dei na la e hitabanga chu dodal na nammi piten lungkana thisan phula kine hi ti pa hi akipong do no min hi hitol hona chu tunini kho he chi sit in protest pa hi democratic form of peaceful protest pa hi under the leadership of Committee on Tribal Unity Noya peaceful ta conduct akibolin he chi concerned authority state hi hanlang center hi jongle e het pi dingwin Committee on Tribal Unity thalengin team na le phon do na akine na hi chukile Biren government in Kuki-Zo Chate safety and protection adelo na lot na chu Ministry of Home Affairs central level Assam Rifles Center Security Forces main Center Security Forces to koyam itile Assam Rifles hin Assam Rifles are known to be the only best friend of kills people aile Ipijeh'a chitabang program to kineham Kuki-Zo Chaten State Forces tasan na sikizong kinay poy Kiphinna zong kinay poy Central Force la Assam Rifle hi Kuki-Zo inhabited area ako na kipumlado thailo ding hi alado gong au ma hi zong le koi hile chungle noi tin le ha ki thoding hi ti hi ko tuin hangta kipong do no ma hi hizechon hi chi chung changa concerned authority hon Ministry of Home Affairs support la Central Force, especially Assam Rifles ho, lado a koido ding kitipahi avel injong neigel pi ki duvin lang kanam kagamsungwa ama ho bohi tutua dinga ki ho dinga lifeline ahi ti pang chu ka seido no movie na hi